Ibwega muridhiri wa Meru TV urobonge buthonge bu kathabura twina mbere kwa tukiona kanya ga utima na kirimetha yetu ya ndeto na nkirigira ati makura kunthithiite na mbere kuraitha uri ugoro bwaku buthiite na mbere kwa bukiagira kura kunthe watinda na watinda kanisani nkirigira tu ugoro bwaku kana tu yaku nethiritwe iri sawa na gitio kinene betigire nko watu ni kirimetha yetu ya ndeto kawithire wambitaga ni Faminas wa Kimathi chetu tugachiamberia kagitani aka Adochiamberia na chiaura wari munini wa rais ya Gathegoroni Rigathi Gachagua arethiretwo ariungite na antere chia Meru kanichani mwentere ya Northimenti arethiretwo akina mbere kwigua kiaga mutongore kinyombo Meru wakwina mbere kwigua kimwimbagiria kagitani waku Gachagua nethiretwo akina mbere kwigua kionekana korotere kara kiria jumbe ba aga Meru arethiretwo akina mbere kwigua kiuga jumbe baba ni agwaya na ibethiretwo akina mbere kwigua kirema wa ni kwaria nkoroki nethiretwo akina mbere kwa kithetera mutongoreria wa agambithania Martha Koome ora ni Mumiru arethirete akina mbere kwigua akiuga na kubatira gucokerwa akaria bake akiuga ntu bubo kumutunya akaria tuntu bwega mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no gutwambiria na riboti ino akiaria ntere cha Northimenti kanisene ya PCA aja kaunti ya Meru Rigathi Gachagua nonekene gutetera bunene Martha Koome na uratunyukaria ntuko ithi nara kuga bo jatongeria regani na thirikari bakethira bakirungama na Martha Koome ni untu mugambithania ujo na kurita ngugi yawe ure kubaterie. We have seen a scheme to remove Justice Martha Koome from office as Chief Justice and President of the Supreme Court. And I want to say, sisi tumesimama na Martha Koome, na hii maneno ya kumnyang'anya askari na nini ni kumuzia uoga so that she can resign. I want to ask my sister, Lady Justice Martha Koome, don't be intimidated. Don't. Stay put. You are doing a good job. Continue making sure that this is a country of the rule of law and constitutionalism. Nkuruki Rigathi Gachagua na kuga mubango jojo ne jojo athithitwe ni kenda keberu obisine na kuga kinya munene wa polisi Japhet Koome na mithikari nturi no ujo bethere bakithithirwa. Na hiyo maneno yote ya kumtoa Martha Koome tunajua ile inapangwa. Na inapangwa vile ilipangwa ya kutoa Rigathi Gachagua. It's a script ilikuwa imepangwa. Toa Rigathi Gachagua, kishamtoa, panga sasa toa Martha Koome. Toa huyu. But we want to be vigilant and we want to ask the people of Kenya to be vigilant so that the judiciary is not captured and Martha Koome is not hounded out of office, and the Supreme Court is not disbanded ahead of the 2027 general election. Na hiyo ndio ilifanywa Inspector General of Police Japhet Koome. Aliambiwa fanya hii na hii na hii, mambo ingine yanafanywa na National Intelligence Service. Inaonekana polisi ndio wameanguka, akalazimishwa kustaafu. Watu wetu wanaendelea kufukuzwa kwa kazi. Mithika Linturi alifukuzwa. Kukawekwa kijana ambaye hakuna mtu anamjua. Mnajua hiyo kijana? Wa Meru tuko na viongozi ambaye kama ni kupatia mtu kazi hapa katika Meru, apatiwe kiongozi ambaye anajulikana, ambaye anaweza watetea wa Meru na kusimamia haki zao. Sisi ndio tulichagua hii serikali, lakini sasa tumekaa nje, watu wetu wanaendelea kufurushwa. Nkuruki mutongeria ujo na tongeria kwijite abo kuma bokiri mara ke baruguru ni baugite bo batetekirwo Mount Kenya ithire kigitangwa ichunchi. Tulikuwa na mpango pale ya wale watu hawatutaki mema, kugawanya Mlima Kenya into east and west, na sana wa Meru na Waembu, wa Tharaka, Wachuka walikuwa wanatakiwa watengane na Wakikuyu. Lakini sisi watu ya Mlima Kenya ni watu tuko na akili. Tunajua tukigawanyika tumekwisha na tutakuwa watumwa. Na mimi nashukuru watu ya Meru na Embu na Tharaka na Chuka na Nithi wamekataa. Mlima itakuwa mmoja na tutaongea sauti moja.
kwa sababu tukikubali kugawanyika tutakuwa na shida mingi sana. Kwa hivyo mimi nafurahi sana ya kwamba watu ya Meru wamekaa imara. We will continue fighting, lakini maneno ya kutugawanya hiyo hatutakubaliana na mimi nawaomba tafadhali tuendelee kukua pamoja. Maneno ya Mount Kenya East, maneno ya Mount Kenya West tuachane na nini? Tuachane nayo. Sisi tunasema tuendelee pamoja na tunagoja ile direction utatuonyesha. Serikali ilipoingia tunaona imeanza kututenganisha hapa Mount Kenya, lakini ikienda kule kwingine nawaambia sasa wafanye nini? Waungane. Lakini wakati wa Northeastern, wakati watu wa Nyanza, wakati watu wa Coast, wakati watu wa area zingine wanakuja pamoja, hiyo sio ukabila, hiyo ni maendeleo. We have to be very careful. Na mwenye anaandika hii script, the president himself, ni kwa sababu anajua nguvu ya mlima. Wakati mlima iko pamoja, anajua iko shida. And when people are uniting against him, hawawezi sema sisi ni wakabila. Wakati tulikuwa tuna unite tumpigie kura, hatukuwa wakabila. Saa hii tuna unite kusema hii maneno haiendi mzuri. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Bwana nuntu bwa rugonoru na bo MCA ba county ya Meru bethere tubakiuga ati tayari bakuruketie mbeca cia kwandika rimu ba ECDE na kinya rutingwe bange bathirikari rende thiretwa kinambere kwegwa akiuria baraba kwenda twanya tutu kuinambere kwegwa bagitumagire kana bakandika barwa cia guchwanguge amona ngugino kana amona mbechire chithetu kurukwicha kwandika rimu baba ECDE bitha bamantu makonie na urimi na arende bethiretwa bakinambere kwegwa bakiuga inurongo ati thirikari thiretwa kiuga gutina ntu bakubatira kwinambere kwa bakiandika warira bethiretwa bakurukitie mbesha ino kagitani waku na bwa kurobanjorira nchegi bethiretwa bakinambere kwa bakiaragia na kuga ati bo babitanagiria ngugi na thirikari na bakiuga ati thirikari ya kaunti ya Meru itithiete bwega na ibwega bakainambere kwegwa bakiaragia guma bwa bantu bura makarakari murethi waba nawe na riboti ino. Kaunti ya Meru ni yatengere mbeca cia kwandika ariti ngugi ba beru ndene rungune ruria rwithagirwo rwiro rwandikithania rwa kaunti iji ya Meru. MCAs bakujirite ntetu iji baugite ati batengete mbeca cia kwandika antu betu barete kwandikwa bugero angoti budget angachakara chienama batu turenda kuwa budget kwandikana itwaikire na antu betu no kabakandikwa kawira itiename no kantu betu baetatia bakandikwa kwandika arimu ba beru o amwe na aritingugi ba sibitali na aritingugi mwanya ndene kaunti neje ya Meru na ndene politi ya Meru bete na mbere kuria ngugi iji na kinya kethira gavana wa Meru atitikiritie kwandika antu ni boria ngugi na nyingi MCAs bakathingatira na bone ni kinuntu antu baba batirandikwa. Kaunti ya Meru sisi kama assembly tulienda tukaweka pesa ya kuajiri walimu wa ECD 300, tukaweka pesa ya kuajiri madaktari zaidi ya 200, tukaweka pesa ya kuajiri water extension officers, tukaweka pesa ya kuajiri agricultural engineers. Hiyo pesa, hiyo budget Kawira alisign na ikasainiwa na control of budget. Sasa ni miezi 7 hakuna mtu ameajiriwa. Public Service Board imeadvertise kazi, lakini nyinyi nyote mmesikia Kawira ameita press. After that wameweka kwa gazeti, county secretary akacancel, wakasema hakuna kazi. Kwa hivyo ile kitu tunasema ni hivi, kazi yetu kama assembly ni kuweka pesa, kazi ya county Public Service Board ni kuajiri. Sisi tulifanya kazi yetu, Public Service Board wanafanya kazi yao na they are trying to interfere with them. Tunataka kuambia Public Service Board hivi, waende wapea watu hizo barua, waende nazo kwa department wakose kupostiwa. Hapo ndio tutakutana na hao mawaziri wanafaa kuposti, chief officers na huyo Kawira wao. Kwa hivyo watu waendelee kuapply kazi, watu apply kazi sawa sawa, na website inatengenezwa. Imagine, it is very embarrassing, Honorable Cheregai. Public Service Board inaweka kazi kwa website, wanaenda na wanawaki website mpaka
mpaka saa hii tunahostiwa website ya Amerika ili Kawira asiangushe. Hiyo ndio upuzi iko Meru. So kazi zinarudi kwa website. Tunaomba zikirudi muapply kazi kwa wingi, mtapatiwa barua wenye wataqualify, na mkiqualify mpewe barua tumpeleke pale executive, mkose kupostiwa. Hapo ndio tutakutana na wao. Kauro chao. Njoni kaura. Ni njuri chake ni baugite bo bakaraga na thirikari irerio ende thirikari ya Meru ni baremete onto buria babugite ati bo batitaniria ngugi na thirikari iretiagirite ni bethiritwe bario gukosoa thirikari nikendeka itamurungamo jumwega. Amwe nabo baugite bo bagaitaniria ngugi na thirikari irekethirwo ikirita ngugi uria kwagirite. Meru tuko na shinda na sisi tuenjuri tukaga tunasema with Njuri Ncheke you work with the government of the day, but sometimes also the government has to listen to us, and sometimes also Njuri can see and see we are going the long direction. Na tukiona tunaona tunaenda the long direction mpaka tuseme. Na hii mambo ni mambo tumesema na tumeongea na tumesema Selena one Sagana, tumeenda Sagana mara mingi. Hata Uhuru Kenyatta mwenyewe when he was the president tulimwambia mambo si mazuri Mashinani na hakutusikiza, na ndio tukaingia pale tu tuko na Meru ayaenda mzuri Canada na kile tete bwato bati kuwa nondo tore Meru bau na kandi bwere antubeto ba Meru poke ya kuolela vene toreta Meru Kenya eolele te Meru todirete katora no aki Kenya eolele te Meru edira na bato tora Meru torua tokora kodira kato kurata mangabana wata maseneta wale muko na hapa Meru imekwisha. Hakuna Meru tuko, hakuna viongozi tuko Meru, sababu ukiangalia sinda tuko naye Meru ni kila mtu. Na nashukuru sana mambishop, sababu nyinyi kama kanisa na wasee wa Njuri Ncheke tunasikana pamoja, tutaongea tukisikana pamoja, tukiona kama Meru haendi mzuri tutasema haendi mzuri. Kama kanisa na Njuri tunasema haendi mzuri, na hatuwezi kusema ati Njuri sio wanasiasa. Hapana, Njuri ni kitu ya kulinda wa Meru na mila yetu ya wa Meru, lakini ni lazima tuseme, tukiona maneno imeharibika lazima tuseme. Muliri wa banki ripotera Meru TV kumaja mirigoni ya Igembe Mawa. Iboyano ntubori botienu nwakiaria na haraka nichani ya mujo MCK mujumbe wa Tigania East mporo wa Bori na thiritwa kinambere kwa kiure thirikari gutira ati kwinambere kwegwa ikingia mirandi yao ira yathia nambere kwekira na gira kiria kari kagita kara romba kura na ara thiritwa kiwe bwega kagita kara atongre bai nambere kwa bakiga wirane bakainambere kwa bakingagia kiri aringe kura kagitani wako no ara no mukarigite wa kiama kia no peo Meru Mheshimiwa Julio Mbijewe thiritwa kinambere kwa kiwa karugamana na munini wa governor county ya Meru Isaac Mutuma mto ethinkia kumania na Nyamaro ire thiritwa kinambere kwa gikurukagira kumania na utongoria bwa Kawira Mwangaza. Mwandiki wetu Wanthetu Adams Muturi wa Thirinja no kurikithia ripoti ino. Mubunge wa icigo mbunge Tigania East mporo wa Bori nugwete kwina ubatu bwa atongoria bara bonde bathuri na kura kurutira ntungwi maturene yo na twaringe kurira ngatu twaringe kura president twaringe kura ya women rep twaringe senator twaringe MC twaringe mujumbe na kuleta kuringa siombe antu wetu itu kwenda mtu egembe au tengo egenen para barunda ya no hoto wi mwakao ekiri maram ikera wata na mujumbe uwe tengine kirita maram uwe taskuru na kita ilas lebi kuingoroa bisinge uketa Tigania East uwe mudhara uwe karama uke amikindiro uwe amuwa ila sidie kundizetie
barabara sekundithetie mprezi sindithetie itia kansene ya Mojo MCK araba kuthia tene na mukariritu wake amakono Dr. Julius Bijewe oruwete atekira kuthetera mutumanto ethinkia kumenya na minyamaro anyamaritwe ni Kawira Mwangaza ndi Julius Bijewe nkagurio kana ngatiga kwaria nkenderea kwaria rira nkona kethira antu bakuringiri kura bari baere bari amwe mbalotine mwe umwatwe kuro ore ungi muhina nini owe no monka ngateta no monka kenderea guteta as long as mutumanto ithinkia ura kumirebe ndio kanisa as long as na kuinyirwa nkaenderea uni guteta nonto nabure ena aki yangu gewere abwirete kulita ndio ma Kristo so nabute kwewa that opportunity akalitira antu bamiro ngugi as long as ate balitira ate bo kwanya ngateta onge nkirekia rĩrĩa ngarĩtia apa kwa maoa rĩrĩa ngarĩtia apa kwa mutindwa rĩrĩa ngarĩtia apa kwa mpugu as long as muswembeze ichi gucoka kiri thirikari ya county ikalitira wananchi ngugi muswenge kaura no mwanka ngateta Empura bori nombete thirikari nene okulukira Dr. William Samoei Ruto na munino ke Profesa Kithure Kindiki utiriba kureta mirandi ya chini mbele ya kaunti ya Meru. Na wasaizi kuna mpangilio ya serikali tunawaeleza kwamba wasikae pande moja hata Meru inahitaji maendeleo. Hapo tu kwanza. Tubairebe kanisa ile. Tubairebe. Kithure Kindiki ni mtoto wenu. Kithure Kindiki babake ni reverend wa Methodist. Hawa namjua. Kithure Kindiki ni mtoto wa Methodist. Na Mungu ameteremsha mkono wake mtakatifu akaguza wana Methodist wakasaa kijana ambaye amekuwa naibu wa rais. Hebu mpigieni makofi. Sisi tunataka maendeleo. Na wao wenyewe wametuaidia maendeleo. Lazima maendeleo kuja hapa. Kwa mimi nikiwa mkono mkaburi kiongozi wa Meru ama kiongozi mwenye chama anopeo National on the People Empowerment Union. Sama ambaye haina mtoto mgongo wala watumbu. Sama inaonyesha kila Mkenya. Nasema kwamba tuko na imani na serikali. Ripoti ya Meru TV kumatia Niembe Chanda Msimuturia wa Virinja. Iboyega nuntu bwa riboti eno na iboyega ama atongore bakaina mbere kwa bakinga yetore kanano twao turabathie na mbere kwa bagitiganagira na barababa nenkere kura nonto ibogitumi koina mbere kwa ukiga wirane ndawo yerandu ikorea na kogu iboyega atongore bakaina mbere kwa bakiriaga marando mao kire barababa ringire kura tukithina mbere na ndero chietu noe mujumbe wa Mwekuru na ara kaunti ya Tharaka Nithi Madam Susan Ngũa Mwindu nethiretwo akinambere kwigua kimakagira kithomo ende muno kiri thinera yethiretwo akinambere kwigua kiwata katha kithomo mantu makonenie kuria kuyura kwa irachibia grade 9 ira yethiretwo ri thina nene kiri macukuru maingi na arende kuringana na ngugi ethiretwo agitaena kuga jumbe ibathie nambere kwa bakene nkarambe chia waka irachibibi lakini nuntu bwa kurikithia methori kuona ati cukuru mbingi itiri na irachibibi riboti ino tubanganie tubukatha ni mwandiki wetu wa Ndeto murimi wa mbogo Walira cukuru mbingi ithiete na mbere kuthangika nontu bwa kwaga irachibia grade 9 ende mubunge wa Mwekuru ndeni akaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngũa Mwindu na ithurite ati kira mubunge ndeni ya Kenya na nenkeru milioni 58 cia gutigira kira cukuru ndeni ya icigo mbunge ciago ciena kira cikia grade 9 Taino tutikwenda kwegwa NMP any school in Tharaka Nithi County egwere Tharaka egwere na nduga mindi kewa na uwe kama ni uongo kesho asubuhi wanijibu kila MP saizi end of this week turamwekere 58 million cia waka kirasi kia grade 9 so they no kira MP umerie ake kirasi kia grade 9 no to kira MP na 58 million cia waka irasi vya grade 9 Susan akiuga yende ndeni akaunti ya Tharaka Nithi kira cukuru ebati kuigwa yena kira cia grade 9 na bunge ibabati kuthikia njuke kuthoma buraba bati kubiaka kira MP abatiria thikia njuke primary ona bo class kia NGCF kibatiria kwa okethero rwa Tharaka kana rwa Mara kana rwa Chuka na kirasi kira bwa kire tu mujumbe getina tiles getina ceiling okana gatina roka na gete kila mtoto roka na kiti kila mtoto roka na kiti na huyu kirasi kimwe gatangi ka at least 5000 liters water tank na kirasi kiuge kirwe ngata cia kuthiria Roger wa mbura na kibao kia mwalimu mbere smart na kibao kia notice board nyuma
Ukethwa kirasi kibwa kiretwa gitina standard inu murire pesa ya CDF imeenda wapi? Ndimo Kianjoke primary ni batangazire bongwa mchana peupe. Pauga watu wote wa Tharaka Nithi na bandikite demonstration block. Kira mpia takomeana takwereso. Ino mtu nalemo kuwata. Wewe mpia tikwerewa na takwerwa. Ato bikibiki adi mwanga Kianjoke primary school. Nandagu yare Mwembe ward kare location. Adione bwira sivia bya teri gwakwa. Kiuga inoti chiombecha chionka bunge bali na chio ikwogwi babatigotigera machukuru makuthonga mandeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Sukuru mbingi tini rasi biambi bia grade 9 na twaria ni wo matha ino bokare bokemenyaga kira MP wa Kenya rekanga mbira se CDF to banenkagira dino cia kinye 218 million kira MP orana mbini ni monza ino na 218 million na tokea rodha otire mbitu tarekirete 180 million ndo kamete ya CDF kira MP wina 5 ones akanekairwa 218 million kando na mbese inu bena 62 million cia kera cia kulima barabara linganira kira MP da ino na over 53 million cia electricity linganira kira MP na 9 million 336,000 cia kwandamete environmental conservation kira MP na around 9 million cia sports weka ino kando kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita murimi wa Mbogo. Bwega nuntu bwa riboti inu na turintere chia Tharaka wa ino mujumbe uyu na thire twakina mbere kwa kigwa kirero gya aruti biashara na aratha koni kithioroka na Kinyangonya na ara thire twakina mbere kwegwa kigwa kirero kiao kia Weru akaribaba wakagita kara yende bethire twakina mbere kwa bae chumbo kai wage bwa gita ndeni ya thokweno ontu bora bwethire twakina mbere kwa bokiringithagia abantu anene mantu makonenie na biashara chiago na bakina mbere kwa bakimakaga muno mantu makonena okaria nonto bwa kwaga Weru ende mujumbe uyu na thire twakina mbere kwa kibega urakiro kiago na riboti yetu banganire tubwega ni mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna yo wagekeno kiranda akane kwegwa gatauni akageto gakembenie munde gakugia Weru na kwegwa ndakena mono ndiye kana nkama maitu turenda mama olonzo no tukona tiwa kia mudimanja tureteraga bai Mabana gari na tori bagedioroka wamena ngonya kuma wandi amarimanti araba tombeta kwethora bakitha gikeno kia nyuma ya mujumbe mwekoro wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngoge Mwindu ko bakerita kiri market ino tugukena mono na gikeno giku okona gatauni akageto gakuona Weru chucha nimbiye wana twamutagarie nwengi ndabwira twina kana geto Tharaka kakega mchucha ningo wa Mwindu tiebu kamurema na twana na kuthomithia ndio Weru ninde kwa nandati ko mama kwa nabara bachia mato go kwa akieni eke bakaruta gutiamba kaere ngoge najira mwaro Mwindu ngaina mutharime ogibwaga muno nonte basusa ni Mwindu nonte boteretera giteito athinaga muno Weru ana tugo tukima meyo toeta kanitito tena tochi tukayana Mwindu tukugibwaga muno na tharimo gende wamena biashara bagonto go bakiwa itabibi komba kwethora bikeba tetheria kinya kire biashara na kinya konithia wamba kire market ino ndeta spora kamunda isukuma nkwandi aba ino ntienderia Mwindu nikarembe ndagira chukuma ato atora ko nyama atokea na tosani kingi totakuona yako tokioraga emundige tato kere mangaba ira tokenda kwenuka ibwa ya chucha nyo tharimo ndarauma kwa ng'ombe utugo mbonda ndetie kume munde ndienderia gatauni gakembeni na nkenete mono no ndunda thinire magori majiri kuringa roje rwakathita ende munde ndetie kwenderia gatauni gagwetu nkenete mono utharite munde kuthaa ndetie kwenderia mwangaza inya na otie kuiwa ngoko akaire ndanda ya tochai bai Mwindu ni ende ntienderia Mwindu ni kaire Susan Ngoge Mwindu no tokothura ngabana ni mama wana kandi ndare na komara kamboisi na ndere rangiria komi ibwaga mono na nakabwaje kuya kinya university na banja totethia twinze kabisa na tonga kaire mbura muntu authia ugire na toririkane maita gutoririkana ngai na mutharime mwere ni turi amwe kithioroka gutire kwegega gwara twarugamira na gwa Murungu na mutharime na nonti bombete kwethora bachora ntera cha Weru kiri market chao ndero mbare ya wirorire ndatio maguru batira gutukwa bai na gogwana uchona kinya kana gakuthoma no getuka bwega nuntu kaethoma kwa muthenya kuma gicigo mbunge kia Tharaka ngiripotera Meru TV rieto Kambita Ndagara Waiguna.
Iboya ndagara wegona nuntu bwa riboti ino na njira inkinyanire kuna iboya nuntu kinyabwa mujumbe uyu wa mwekuru nara kaunti ya Tharaka Nithi kuthi na mbere kwa kirutanagiria agutigira ati na kuthi na mbere kwa kigunaga akari na kinya antu bawo ntuku ndi na kumbe na wetigo bonene nwe kumane na ngwi ciake cio na mbere rethiritwa kina mbere kwigwa akirutaga ntere mwanya cia kaunti ino. Neo michetho ya Bingwa Fest ya betika nithiritwe kina mbere kwigwa ikiruthikana harakieni ya Kinoru na arendi michetho ino yithiritwe kina mbere kwigwa ikendereaganira ri muthenya wa goro nithiritwe ri muthenya wa muthi taburendi umwe wa makochi ba mibira ino ethiritwe kina mbere kwigwa agitaragiria. My name is Bramwell Karamoja. I'm a football coordinator for the Bingwa Fest tournament. And today we've been playing the semi-finals of the Central Region. Na leo tumekuwa na semi-finals 4. Tulianza na Madem, semi-final ya kwanza ilikuwa ni Gashanka, walikuwa wanacheza na Kerua. Gashanka wali-emerge winners by beating Kerua by 6-0. Semi-finals ilichezwa 8 in the morning. And then the second semi-final ilikuwa ni Black Panther Queens, walikuwa wanacheza against Flamingo. Black Panther wakashinda 2-0. And then the third semi-final ilikuwa ya wanaume. Kulikuwa na timu ya Al-Azizia ilikuwa inacheza na Maua United. Al-Azizia walishinda 2-0. And then the last semi-final of the day was between Mitungu and Black Panther, ambapo Mitungu walishinda kwenye post-match penalties after the game ilienda 2-2 on regulation time. So Mitungu walishinda 4-3 on post-match penalties. So kesho maze kutakuwa na final between Al-Azizia na Mitungu katika main finals, ambayo final itakuwa inacheza 2 p.m. And then of course wanadada watakuwa between Gashanka, watakuwa wanacheza na Black Panther. Hiyo final itakuwa inapigwa at 12 noon. So tunawajimazee watu wa Meru, watu wa Embu, watu wa Mitungu, watu wa Maua, Wakam. Ground lazima ije kesho, si ndio? Entrance ni free, so we expect to see filled up Kinoru Stadium tomorrow at 2 p.m. for the finals. Kumekuwa pia na magames zingine zinaendelea because as you know, the Bingwa Fest it's a multi-sport tournament. We have 4 sports disciplines. Kuna basketball, kuna rugby, kuna athletics, and then kuna football. So kuna basketball finals tomorrow pia tutakuwa na expect action pale nje ya stadi. Of course kuna rugby finals zitakuwa zinafanyika hapa asubuhi. They'll have the third place finals played here at Kinoru Stadium in the morning before the football finals. And then of course before that kutakuwa pia na activities mingi sana zinafanyika hapa. So tomorrow expect rugby third place playoffs, expect rugby finals, and then expect football finals, expect basketball finals. So we hope to see you tomorrow at Kinoru Stadium for an action-packed day.
Iboya nonto bwa riboti enu murithiria na nonto bwa kwina mbere kwa nkoroki uraithite kioni ya TV ya Meru TV ugoro muthia mara tukubangirite ugoro bwa munde ni ukaruthira bambitane famina zwa Kimathi ethina mbere kuraitha Meru TV nonto no mubango wa rumuri rwa Meru kana rumuri rwa siasa iro kuyira nyuma ya kagita gate kuraya uretetwe ni Njeri wa Cheupe harabuka ina mbere kwa bukimurikaga mantu makonenie na mwerekera wa mugongo kana bora mugongo wethiritwo kina mbere lakini mbere ntumo rukanga utigana agicunci kebiere kirogono rwetu rwa mwanya rwathukia rugono ratubanganitwe ni mwandiki wetu wa Ndeto Murithi waba rukirithagiria mujumbe wa mwekuru ha county ni ya Meru Elizabeth Karambu Kairemia arabuthenya we munde tukwegwa mwandiki wetu wa Ndeto agitutariria na kuthithia na mbere rugono ruru rwatwathia na mbere kwegwa tukiambagiria tumenye maingi makonenie na mujumbe huyu wa mwekuru ngekwandira tu bwega na kagita kega ethina mbere kuraitha Meru TV. Good night. Ndatonya nkuniene nkagita niene iyo niyo ndaija number 1 utompumba na rwiro nkunia njukia rugono twe ara twaciariri twakarija ana bangi biriri ana bangi utumwanya aciarirwe nturene ya Magundu ntakira ndene ya Meru County rutene rwa Mutindwa o jana bara bangi bakawainda naomba gukura ari njareni cia ciari kurima ketha ikawene twatumana ngugi twi ari na ndaka tugeta kurima mundajo ngania na beje bakarima mundajo tu ko itu twatuma nyangugi cia kuthinga tugeta tukathinga na turi na kiritaga ngugi ira ciagirite kuritoa ni ana bangi bawithire no mwanka arakura akienda wane aciari bawe wamwe na aturi wamwe na kinya na karibara bamuthiurukite no kumenya imbi athwaniritie Meru jukie ni rugono Karambu Kairemia mwari wa Nterembori uria waturaga mbere ari mutongeri wa County Council ya Meru nwe humenrepu wa Meru igitenereri turi na ena kioneki gikinene kiria ethiritwe ari nakyo jukia rugono kwa 2013 no twetrio twendene kurubonde we were really enjoying nuntu twetawa utumena na ndi no difference yari ekuru na arume kwa jana ndi 2017 ndendere yangu isia kwa nkukwira na ndi nya igitarira antu twaromba na no ndaeja na iu ke wakira mwathani ampere ko nya mtu aringi jana nja kuromba chumbe ka mko kambi yunda ndeta wankarumania bitha ithite wano tumamia therwe ngugi na tingenda mthithia manto yoja ko wewe ni chekwa to mwanka mbithiro ndi musiasa kwithirwa nkanenkanira ko ndendanire ndetambere na ngui ciakwa cha utethia antu ba Meru nyaba outside Meru tinkurikana randa itangu ya aliko mono ndora yene atantu bando mbaba tromba bangi ora jaba kuromba wenka ndona janinka na ndona ja aba kuona ndekiao kenda wa they are coming nyana ndino ndugana yarimwe lakini that's not the case na anyway ikitharimo ntu ukethro tina bio tromba na uyo mburiria wenda kuromba ka wenda kuromba na we kuromba ndakira ndagwa ikitharimo ko umpenderete undendere yangu isia kwa cio tethia community mono school fees na ukethia nkemekeo na mono gwaka nyumba ndakite nyumba kadhaa inya ntithuri barangu kinyira ino ntuti antu bonde kwe antu bengi bakunindi lakini uria mwathani arareta kiuni kamutethia na njireu pange mbije baba inge muno lakini bara mwathani watampa gintu ntiumba that's the funniest thing bara bareta wa impombithagia nya chukuru nya thai bara bareta wa mwathani na mpombithagia kwa twen send away but beja kiasi but jabo ndero ntumerwe tunkawa ikoretero bonde ntiumba honestly I can't yeah so anyway 2017 twarunga makaire in 2017 arembo ibainga ingire ndikume bare bangana
ende machindano of course onto indari number 2 ekajuju mheshimiwa na no number 1 na ndenda wauti angeria kairiwe you never know igitari athareo 2017 na reo twari mheshimiwa kajuju na uni na mbuge High Excellency Kawira na bangewe tu bari kana ende bare tware kithumba I think twakinyetie 9 yokairi na nde twageria ndageria ndenda ndagwa nuntu antu bakona no nkubate ntabatejania buga this time bampa ore ndauga njare kwere yareke na mpumbo tethia nyantu aba inge nuntu na kulobi nuntu dai ngeta kwa embassy yoyote ngayo gitero na karendi na mbone weva ende wewe ngo ikarambo utina representative ya mtori utokuthikira ukairwa ngeti ni ara something so that was my aim pewe kainyanya kainge kena mpumbo kinyira antu baba inge kweja murembo muno owitwa Excellency Kawira kwanza uni andingire 10-0 oire ugaira ntu ndachindirwe kagita kau muno ntu of course mheshimiwa Kajuju baitanitie bato no sitting lakini Kawira ivuka mushindi na antu betora betre ja 2022 ndoria mheshimiwa Kawira High Excellency nurungi nkugwote rungi na ntenda wete nterunga makaire ambite nguge kwa ora nkumba na resources ira ndina cio ntu matha na ndari mite ambira atirunga manda thugane mbua trick neto kaina njewe ndamuria ntukuria mama ugarunga makai seti ambira ri ntirunga ma uringeta ngabana of course ndari akamentari tikara gako ka ekuru gatauma inya ekuru wenge gatauma ndia kauma by force ati mbuga mwekuru ati umbo chinda nae na arume na mwekuru aichinda na ba likes of kiraitu murungi medika antu very rough tough nandi mami ore no twachinda na arume bakomba bwa tureta itaona ati ombare achoke ende ampromise une ntichoka ndawa antonye resini okairi competitor onge okwa number 1 no atari akwa wangoge na lengo bya nande atiku na 10 yewe tathira so ndawa ndi no tumpeja number 2 number 3 and I think inka number 1 2017 no era number 3 ndaire number 3 no to 13 ore number 2 na yomba kweja utwe kola ndo kwa number 2 tere sinda Reito. Ndachindere. Number 2 3 ya wanu no kwa 3 4 joji ya ikolokete ka. Ige kawan. Uni murungu no munene kagita kawiko kari gako and I'm very sure. Nontunyere mwenta ka nyuma nkago nyaka thinda kurukira 2013. Maisha yako yatenge ya kariu ya karidai. Leadership take wethera ukaririte tekeu wengwa. Inya ijego ndara ya muchemani. Joma pastors na tori bange imbita ngweta nkora yantori umbire ni twakinya no burenge nda twithira tukinyete bambirari baraba inge imagine nante kuthura ndero arite itweregerete unge lakini no kuthitha thithia bwaga nkorokia bange no to miaka ere batakinyetie agu kinyetie but intenganiro ibo no to ute ari plan yakwa ka utwanchinde nenwe chinde auni ikoringa yare akirine ndora ndathwanete no nkathithiria Meru iyo nio ko nyari antu ombera ai uthithite bwaga muno anga it's none of my business nkuona bana nkuona uni bado na impenda kwirwa nunturi muomba kuthingatira mantu ya maingi ukona mara wina Ivasha jana nditwitite kuthomithwa na ndijana ndirabangite kimye kiu ya kugitanga na ndi akiri ekwe kuthama na ndiri weja Mr. Murithi ombira mama
kwe turenda uthithia na gutathithika undikania so na ndingeta nkabwithio nto jabu ko mpenda kwirwa muno. I like criticism ende ntenda marumi ntenda inya nduma wanka eba but ntenda uchokia nuntu muchonko were if you argue with a fool to te atharwa na nde funo ko manto aguchokaniria lakini nya wambira njombire na nundera inya nto babethe twira eni muno bakwenda kuthikira jauni ni atatu bwiri kuthii kwitithia Kenya yetu na nikabwira changamoto iririo na ndi tukenderea au untu antu ibabo me muno omera antu be omisana jukie ni rugono un karambu bombo nao twambiririe kuraja no te muntu ambairia story kana maisha jawe iguru enami nongo kenda but mantu jonde twambairia nde ketu mwathani uga ukorirwe even your small beginning nya undambiririe my small beginning mwanka una ndinkinyitie no tiomba kuburuka no tiomba kudungutha step no mwanka wete step imwe kwa imwe nken karija antu no to mono ba yuthi ningo bigirwa kiao sana no to ndine changeria tija yetu ya mantu yari free ugaitejireni ketha indari muitejira ndingerengia rimwe ngachindwa nkagerera jaire ngachindwa na indagerereja thatu na ndachindana na mwathani akujuriria ara vision yeku ukinya watega kwe no gakinya watega kuraja no mwathani aukinyiria kuraja so inkwenda ku encourage antu bonde inye kuru na kuru utochekere ujasiri confidence batu tombe oto mbina inye anto ikomi kana inye ng'ombe kana ya njogu mantu jonde igochekera mwanka twakinyara tukinyite mtoro kwenda kwinama inya choice yewe nuntu mwathani atatumbire mantu je nama nyethe ka biashara orambiritie kanini gakwendia chai ya chiringi 10 na small kiosk dream no komba gukinyira ari okwenda gukinyira ndi ukakaroa au ende itwambirie muntu ari na intura kuga nyekere ikora kabagiti kama karati kana ndania no tukethera kai chiringi kana na 50 ukaendia tunyanya tu ukathithia tonto kidogo itajaza kibaba kwa uro no rankwenda kubwira wombirwe wina interview on the njara neku na ujuzi bunde kimotojo waku na mtu enakewa mwanya uni ntiumba mantu ja media inyo mpura ntiumba na ntithugana iria lakini mantu ja leadership rethero ikanisa ene thero imumandene na ideas na kuona antu bonde bagwiritwe kiukyo kimbikaira muno kuona antu bagwiritwe kagita konde so iturombanira na tutethanaie nuntu ukenda gwita kuraja gwitanagia na antu baba ingi ukenda gwita wenka amero ija twarogerwa au muntu eta wenka akenda gwita wenka atire nyabange au kwina antu akega njoni twite na ikyo to aindi na somari na nyeko weta bona new frontiers bagetana na batethania na bakaumiria ko nyamero inkuromba tuwatanireni kenda nyatu tumboka ramwe twinthe ngenda gwita wenka ibwega sana iniwe nukarambu okailemia na imbwendete muno na twitanini together nte manto amaingi you're welcome kumbona ndi novisi anytime ndi nanja barabara kwineo tukurania mwe twinthe. Thank you very much. Jukero gono mubango ju katuturitikiria jantu kuyanarwa ingwitikia ningwitikia okugwirwa ni rugono ruru rwa Elizabeth Kairemia urore umenerepu wa Meru kuumanare aciarirwe na mwanka ure aturaga ari mwana mwanka ntukuyanarwa ari umenerepu wa Meru County. Jukie ni rugono juma ewengi tugetana mbere na kuthikira rugono rwa muntu ungi ukaura mitambone jukia rugono muriri wa ba Meru TV.